ونور الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق مجمع حلقات الفاروق هو نور الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ اسم بين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أحييكم جميعا إخوة المشاهدين في كل مكان بتحية الإسلام الخالدة ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيب جلبة يتي جل وعلا جولي إدو النبي مكة محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم باودون دو مسيبه mi hiwrorike on hiwrango ngo andantedema Allahu azza wa jalla no hirtinani ngon hiwrango don yimbe ben kal janna yobe hiwrondir jalla wala inni e suratu ra'di wondenedema wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar wondenedema yimbe aljanna be malaika be natana be kala dambugal binna jang e kisal yowun e do modon musibbe mi hiwrori yo gondon hiwrango woni yo jang e kisal yowunu e do modon nokku kala ko toli don hare musibbe julbe hande kanyum kadi e ngarti odo emission meden andado woni gandal e faamu e odo nokku men wadado barki jama tv hare no musibbe hande de mari hobbe be andantedema ko cernobe meden wobbe mabbe riwino do yontere hande neldori en neldari mawlanandi dum don ko Sheikh Muhammad Hadi woni be bandantedema hibe jannude odo nokku ko lagine woni pita masi ko wiete don hibe janna don e nokku wiete do المركز الإسلامي لتعليم الكتاب والسنة wondanedema hibe janna o do nokku hare baawo don kanyum kati de mari Sheikh wietebe Muhammad be do bandantedema hibe jodani en do ko kambe woni ardinaado o do nokku wietedo Darul Rahman hare Allah tabaraka wa taala arkisube be wawa yewtude ko wondi e jiyal yewtere sabi Allah tabaraka wa taala enen kadi Allah azza wa jalla wada en nano be yewtere jetta ko bure mojjude yewtere den gollitira khare non bawdo musibbe julbe hiden jogi yewtere hande yewtere den fayda ko jabondirgol yewtere mina Sheikh Hadi ila Muhammad wa kadhalika ila Sheikh Muhammad Bari bawdo musibbe julbe en hebay lande de andantede ma en yirtindire dum don jaabo den lande den hare ko dum do woni yewtere meden den kono non tobbere den ko dum woni ko fi hon dum hande enen ko fewnden do worbe ben hino fandi jombude rewbe ben kanyum kadi hino fanda e jombede ene ko fi hon dum kanyum kadi cergal gal no duudi cergeden no duudi fendo do baawo don musibbe julbe ko hon dum woni fondation ji de andantedema ngurdal hakkunde be do resindirbe ko be wawata wurdude mudum idan no musibbe hewtne Sheikh Muhammad Hadi be hiwro taw baawo don jonnen kany kadi be do cernobe si be hiwre ke wawe darde no jokkite den yewtere den aywa nam Sheikh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa la kunna linahtadiya lawla an hadana Allah wa sallallahu wa sallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Musibbe julbe tedduɓe teddilɓe dinal islam towlodaɓe katolunde ɗo e wonuɓe e tinde ka tinandeji
sertuɗi e tolandeji sertuɗi ara en adori yettugol Allah subhanahu wa ta'ala on newnan ɗen fottugol e o nema mawlanaɗo ɗo newma jaɓotirgol yewtere dina yankore eɗen jarnamo e ɗin ɗon nemaji toroɗen mo yo waɗu en jarnuɓe waɗayɓe saabu ɓeydanede toroɗen mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e waɗan en barke tolunde ɗen juulen salminen en elaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam torono ɗen ɓe jangge kisiye kamɓe e ɓe guureji maɓɓe ɗin e kala iwtirɗo ɓawa maɓɓe ñentiniriɓe no ɓuuri labirede ha ñalande sakkitinde haray ɓawa ɗum en jarni nodduɓe ɓen woni cheikh yero en ɗo en tew en jarniɓe foto wona seeɗa en jarni wonanɓe e nokkeli ɗin fof e banggal ɗe ɗo golle fi ha yo hunde nde yahu mawɓe fulɓe fota ɓe ma kay noddaɗo noon ko joƴƴi wo ko nodduɗo ɓuuri haray en weltanike ɓe waɗi tarif on ko no gelorɗon noon siɗɗo mon on bari Mouhammad Hadi fen ɗo wontiran ɗo en Fouta Diallo Aygel e Gongore wonɗo e nder sous préfecture Pita haray inde duɗal men ngal no wiye almarkazul islami li ta'limil kitabi wa sunna haray kono ɓe makiri noon ko sembingol ɓe mako on toro Allah subhanahu wa ta'ala waɗan en barke tolunde nden o moƴƴinanen fiyakuji ɗin haray lan hatta waɗo wata o. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan musidɓe ko enen nani di e hiwrago Cheikh Hadi joni en jododo Cheikh Mouhammad aywanam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي aray musidɓe julɓe o weltanama on jarnama en weltanike ɓe wonɓe waɗande o émission men ɗo ka duɗal wi'etengal ɗo Gandal TV yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗan en nafa e barki eɗen weltana kadi dendanangal wonɓe en e tinude e nokkeli ɗin fof ka plateforme ji ɗin fof kadi haray ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo nawran en nokku on ɗo kadi yeeso haray no ɓe présentiri noon meɗen wiye Mouhammad Bari meɗen jooɗi ɗo e leydi Dakar Tivaouane Peulh meɗen jogui ɗon Ma'had Darou Rahman haray eɗen eto ɗon wallidir ko ka diina subhanahu wa ta'ala en toro subhanahu wa ta'ala yo jaɓan en ko wona e waɗede kon fof ɗen weltano ɗo kadi dendanangal wonɓe gollude fi ha o émission men ɗo wawa yawrude yeeso o yawta frontiére ji ɗin fof ha aduna on fof wawa tinude ɗum ɗo nawra golle ɗe yeeso haray en hatta ɗo inchallah ha naten ka toɓɓere. Aywanam Cheikh haray ko tooli mawɗon ko émission meɗen Gandal e Faamu oɗo nokku meɗen Jama TV haray musidɓe julɓe hiɗen tora luɓugol Cheikh Mouhammad Hadi e noppi ɗin e nanɗe ɗen e jonde nde ɗen andi Allah o inna dhalika liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid yewtere sino yewtede ko oɗo hara ɓerde nden no deeƴi mo jonni noppi ɗin ɓawɗon kañum kadi ɓandu ndun e hakkille ɗen no ɗon ino heɗitade idan noon Cheikh Hadi e feendo ɗo no yiruɗen ni alhaaliji ɗin no hawni woni kergue ɗen sakkitorten atoroɗen e toɓɓere woni ko fi hon ɗum feendo ɗo worɓe ɓen ala e jombude rewɓe ɓen ala e jombude ala e jombede ko fi hon ɗum eyi wonam haray ko ɗum ɗon woni ko wallirtor en tawo ɓawne genɗen nden ɗon toɓɓere arten e hikkode ɗon nden haray noon kañum kadi hiɗen wawi udditude antenne o law ɓay ɗum ɗo ko yewtere nandantede ma no haccon jini fi fof kala joguiɗo e muɗum kañum kadi ide woni ko fi honɗum worɓe ɓen ala e resude ko fi honɗum kañum kadi rewɓe ala e resede haray no wawi noddude ko numéro meɗen wowɗo haray ma fisi ɗon 78 116 82 38 haray on togui nodduɗon ɓawɗon musidɓe julɓe Cheikh Hadi e humpite men ko honɗum woni saabu ɗum ɗon.
alhamdulillahi awalan wa akhira. Haray no makel ɗon ni eɗen e zaman mo tawata jomin tabaraka wa taala nemini en tawede zaman mo tawata ko zaman hanaɗo taskede piiji ɗin fof e cende ɗen fof. Haray ɗen jogiiɗo toɓɓere nde tawata ko toɓɓere mawlanande, sabuna ko ɗon aduna o mahi. Ko si residirama ko ɗon watta sabu ha ko laaɓi heɓo, ko hisi heɓo, ko tawata tuna heɓo, ɓay haray bani adama kam mo hani ɓeydade. Si enen en iwi ɗo woɓɓe ko ma ara, joni noon fi yo wonu aroɓe ɓen ko laaɓuɓe no Allah laɓɓiniri wonɓe ɗo ɓen noon ko marewe e desal. Joni noon ko fi hon ɗum ɗum ɗon hino fanɗi ka worɓe, hino fanɗi ka rewɓe sonnaɓe. Ɗum ɗon fof fotti hino fanɗi cende ɗen fof. Joni noon ko honɗum woni sabu on. Ɗin sabuli hiɗi ɗuuɗi ha no gasa noon kadi ara noona sabuli sertuɗi. No woodi woɓɓe ko haɗi ɓe jombude ko fiɓe hiɓe ala taw mo ɓe faala, ko kamɓe andi ko façon hombo ɓe faala. Wallahu alam. No woodi woɓɓe ko haɗi ɓe taw resugol ko fi ɓe ronku ko ɓe masalan ɓe hooli ɓe ala ko ɓe jombira. No woodi woɓɓe ɓe hulu sonnaɓe ɓen. No woodi woɓɓe kadi ɓe jangitay alhaali dewle ɗen no woni yarude noon. Ɓe hiƴa chakuwaji ɗin e dewle ɗen, ɓe hiƴa probléme cergue ɗuɗuɗe ɗen. Ɗum ɗo waɗa sabu tonga ɓe e angal suusugol natugol e hunde nden fiita ɓe duɗɗo kamɓe kadi no ɓeya duɗɗoro noon. Ko ɗum waɗi haray sabuli ɗin no sertiri, no jama on sertiri noon. Joni noon haray ɗiɗo fo a wata wigol a traitay fi oɗa on ko ɗum ɗo waɗi sabu haɗe o ɗumanno ɗo ɗa ko ɗum ɗa. Ko hen eto tum waɗen ko ɓuure raɓɓiɗude no gasa hara fof hino kafi ɗon. Hiɗen andi haray no wodi ko Allahu tabaraka wa taala waɗi kala neɗɗo gorko, kala neɗɗo suddiɗo no wodi ko joomum subhanahu wa taala waɗi makko. Ko wakkiliɗa o ko wakkiliɗa wonay ñamowo, ko wakkiliɗa o ko wakkiliɗa wonay yarowo, ko wakkiliɗa o ko wakkiliɗa a wonay resowo. Si tawi a resi falillahi alhamdu, si a resali a ala rewde e raawi waɗayɗi sabu wura san ɗum ɗon ɗin haray a hatongi nayi e mum. E hille si ala ko dagiɗon a waɗay ko harmi ɗon. Te Allah subhanahu wa taala yo dande nun noon. Sabu ara noon e majji koko ɓeynta kon illatul iffa, fanɗugol nefindare. Ɗen gandi sen yiƴi ka yaasi, si tawi woni gorko on ko joomi subhanahu wa taala suuɗimo e sonnajo on kon fop, si o yalti ko yaasi o humpitoto ɗum. Si tawi ko sonnajo on ko joomi subhanahu wa taala haɗimo kon fof yo hiƴu sina ko wirni e gorko, so o yalti ko yaasi o heɓirayno faalira. Si tawi on noon o tonga hoore makko, o wala ko tongi mo na dina na kulo Allah subhanahu wa taala na kanko fus, ko faalawo o waɗirayno faalira o heɓata ko honto o ƴettata ko waɗiniramo desal. Isan haray si tawi nefindare nden fanɗi, on tigi renaki e ko darata kon, o renaki e ko waɗata kon, o renaki e ko ɓornoto kon. Haray hande kadi fi yo wonu nefindiɗo, o wona hisuɗo e sifa ɗin ɗon piiji, o mettanaymo fi moƴƴa. Ko ɗum waɗi joomum subhanahu wa taala wi falyastafi fi lladina la yajiduna nikahan. Yo nefindo ɓen ɓe tawata ɓe heɓali taw moyen no ɓe resira, no ɓe wondira e sonnajo. Ko ɗum andi ɓe fewndaki taho ko taga maɓɓe ɓannitata sonnajo. Si tawi ɗum ɗo woni haray yoɓe nefindo nefinare nden ko wano horugol, wano rentagol, wano ɗin ɗum. Si tawi on tigi rentike ɗum noon tun, o wonay on mo tawata o welay yiɗugol, o heɓay ko wiyete kon belanduru ɗaɓɓugol sonnajo. Isan o heɓay ko duñamo ɓay hino woodi e makko ko watta sabu hato ginnayi sonnajo. O ñamay, o yaray, o ɓornoto, o sanjoto,
o heɓay kadi goɗɗi goo ɗi tawatamo ha ton guine sonnajo koye makko tun o wawi ɗi heɓude sonnajo on kadi ko wana noon joni noon si tawi o ala heɓude si tawi himo o renti e kala ko waɗintamo ɗum ɗo on ka yaasi haray o heɓay ko duñamo fi ha yo waɗu ko ɗum waɗi moyin ni ƴetti lawol jomumen subhanahu wa taala ni o ƴetti sunna inchallah mi darata ko harmi inchallah mi hiwrata ko sonnajo janano yo wattu ɗon inchallah mi jombay eyi nam pelle dey alaysa kadalik aywa nam ko noon dey kombo wawi wonugol darata hiwrotako memata jombata o jombata kadi no wawi wonde wata wonde de idan ko ɗum waɗi mo torama inni mi waɗal taw pré wattanmo ɗon innumo mi torikema mi jeejima a watta waɗu ko dewgal hato ginni kon ka yaasi nani aywa nam ta heɓumo wolidata wedɗi e janamɓe ɓen ta heɓumo weddotata e janamɓe ɓen itte sikke mo jumpodirta idan haray jomumen tabaraka wa taala yamiri ɗum ɗon si tawi noon kadi wona noon e laaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe reɗɗini e worɓe ɓen ɓe maaki ko onon yo sukaɓe kala mon fewdiɗo ko resata yo wakkilo o resa yo wakkilo o resa si tawi o heɓali no resira on saayi ɗon haray yo eto o wona hoorowo fi hon ɗum horugol ngol hiwaymo horugol ngol hiwaymo horugol ngol ko no gaddanimo ko iffa si tawi tun a ala ko resira a fewdaki haray horu si tawi no on tigi noon no wawi no mari o sali haray oɗo korka kan haysi nafaymo o andana e hoore makko wonnema ko sali konko ko haton guinni muɗum kanko tigiri ko ɗum waɗi ha joni nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadis goo ɓe maaki min sa'adati ibni adam thalathatun wa min shaqawati ibni adama thalatha ɓe maaki min sa'adati ibni adama thalathatun almar'atu saliha walmaskunu salihu walmarkubu salihu ɓe maaki kadi wa min shaqawati ibni adam thalathatun almar'atu su walmaskunu su walmarkubu su wo piiji tati ko malore bani adama piiji tati ko malki seede doomu adama sabuli ɗin yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en ɓe maaki piiji tati ɗi tawata neɗɗon so heeɓi ɗera yo faamuimo e laawol malal no jeeya e muɗum sonnajo moƴƴo sonnajo moƴƴo on mo tawata sa daarimo a weltoto ala ko ɗaɓɓa ka yaasi si a yamirimo o ɗoftoto si a haɗimo o rentoto si a yalti o hiwitoto o hiwane ko makon wo si a heeɓi ɗum ɗo kama a huɗa gorko no luttuma a hula kum makon no yeehi watti ɗon hiɗa mari ko wiyete wondiɓe hoɗidaɓe moƴƴuɓe e antigiri ko woɗɗa ɗon ara no deeƴi no moƴƴi haray ɗum ɗon no jeeya e marore waɗeɗi saabu ha doomu adama o male ko wona noon ɗiɗo tati diddu majji on si tawi ɗi tati noon ɗi woni bonɗi tun ɗi tampina e joom majji iyasan billah ɗimmun ɗum e sabuli ɗin ko waɗi saabu ha dewle ɗen hino fanɗi ka sukaɓe hino fanɗi ka sonnaɓe ko adamul ilmi li fadailihi ko wasugol andugol ɓuure wonɗe e desal fitta suudu modi ma ɗum ko baraji weƴƴita danke kin ko baraji kala ko waɗɗa ko baraji si tawi anni on laaɓi joni noon si a andi ɗum ɗon ko ɓural hatta ha nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ñande go ɓe maaka ɓe maaki ha gorko on si weddudi e sonnajo mum si tawi allah subahana taala ɓe weddudi si ɓe gayni kala e ko ɓe weddudi kon e mum haray himo mari baraji sahaba ɓen radiallahu anhum ɓe waati ɓeni goto e amen itta plaisir mum e sonnajo mum o windane baraji nela sa sallam maake ene si a wanno ɗum ko harmi ko boni e debbo go'o a windante bakkatu jano ka a windantaki ɓe wi a windante kay ɓe maake awa ɗum ɗon ko honnum ɗum ɗon ko baraji joni noon accu hakke ha on tigui famal ɗon dey ɗon andi ko fulɓe wona yewtere ka so tawi enen en inni weddudugol joni woɓɓe hino faama koye artun ɗan e
e ɓengu ma ɗo himo feere hiɗa feere. Aywa nam ɗon hara mimi ɗon faala yo laɓɓinan ɓe ɗon seeɗa. Kapulal weddagol gooto ko weddagol mo kanko gorko on. Weddagol gooto suddiɗo ko weddagol mo. Si innama weddodugol ko gorko e sonnajo ɓe woni nokkun gootu e weddare maɓɓe nde ɓe tawata goɗɗo hiƴa ɓe e konko ɓe woni ɗon e mum. Joni haray simi faami ko rendigu ngun si heeɓi hakkude kamɓe ɗon ɗiɗo. Jamil may joni noon haray ɗum ɗon ɗiɗo ko baraji wonandema. Si tawno won tigi waɗi ko harmi ɗon ko bakkatu. Joni noon si tawi an giɗa andi ɗeɗo ɓuure e hille ko ɓuure faalaɗa na ko boni kon no suɓotoɗa ko moƴƴa ɗen. Ɗimmum ɗum no karama ko ɓe jantorino ɓe maketeɓe Cheikh Seydou Sabiq fi fiqi sunna. Ewa nam yaafe may faddalu yehi may andi ɗon marɗogol. Eywa nam tayib ɓe maaki toon ka deftere maɓɓe ka babu ziwaj ɓe maaki islam on rirɗini fi jombugol e dow noneji ɗi tawata hiɗi feppodiri eno saria on fandori noon fi hon ɗum noon ko sabu intérêt personnel neɗɗo on e intérêt yaasi on fou par ce que fi hon ɗum seulement neɗɗo no bénéficié sonna mum sonnajo kadi no bénéficié e mawdi muɗum ko wana noon kadi aray yaasi on hino bénéficié kisal no woodi. Haray ɗum ɗo holli ko goto fof koyo wakkilo o relɗa e mum. Fi hon ɗum joomi men relɗini nelaɗon alayhi salatu wassalam relɗini e hinle an e nature ma on an neɗɗanke e hoore mum hiɗa andi hiɗa haton jinni mum. Idan joomi relɗini nelaɗo alayhi salatu wassalam relɗini a encourage ama haray wota fandu ta heɓu intérêt mo tawata on non o tampinte ha hula natugol e morandum no jeeya e sabuli ɗin kadi sabu no fewndo ko fewnen ɗo worɓe goo ɓe wiyay dewle ɗen sonnaɓe no sattini fi majje. Joni noon ko on ɗum addi ɗum koye debbo jombeteɗo on kako e mawɓe jombeteɗo ɓay ceerno se wondiri e yanta e wondore ɗum nan nana sonnajo ɗa ƴamo ɗo mo muuri machallah ibadu rahman falillah alhamdu ɗa hooli o a yiɗimo naata alhamdulillah yewka maɓɓe ginna bisimilla kono ñande taƴu ɗon haaju ko nden ñande andata fi dewgal est ce que koko sari on sappini kon ko dewgal wona waɗede kako faaleji ɗin jokka. Joni si tawi exemple on tigi no andi moyen o nduɗira ɗum moƴƴa e hille si o naati ko landete kon koko heccimo o susata natude. Idan no ɓuuri e heewude e yimɓe ɓen ko waɗi ɓe natugol e muɗum ko hulugol golle wonɗe nder ton ɗin. Hara ko honɗulle na ko saria on sattini ko yimɓe ɓen tampintidiri e hoore mum. Joni noon hara ko woni kon e ɓaawo dewgal ngal ko golle molanaɗe heccuɗe ñande ñalande nden tigiri. Hara ko ñande ñalande nden noon jama on occupi minen min mooɓa yimɓe ko mamin surro ko mamin waɗa ɗum ko mamin waɗa ɗum. Joni noon hara si arama hawtama awa heddoda e makko goɗɗo arata ɗon innama e hin. Joni noon nden ñande ko addu tum addu nden ñande yadda ha tawa hula gorejo ma hija ɗum noon hay simo miijino o hula. Idan haray si dewle ɗen hayfintinnama waɗay sabu ha duhi ɓen e sonna ɓen fof suusa. Ɗimmum ɗum wota mawɓe ɓen nangir ɓiɓɓe mum ɓe marchandise. Ayi noon ɗon mahin ko ɗon noon wota ɓe nangir ɓiɓɓe ɓen marchandise. Ko téléphone soduɗa ko téléphone dagi soda yeyta joomi men allahu tabaraka wa taala o luɓe o sappinma ko hokkitirta. Isa nelaɗon sallam ɓe maaki iza jaakum aw iza atawnakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fa zawwijuhu. Si tawi tun
areni on toragol mo hooli ɗon jikku mum moƴƴuɗo e mo hooli ɗon honnum diina makko muɗum. kan critére ji maɓɓe ɗin ko honnum ko diina e moƴƴuki kin ka eyi moƴƴuki jikku on ko ɗiɗo ɗiɗi eyi joni noon ɓay ko ɗiɗo ɗiɗi enen ko ɗiɗo ɗiɗi wona sappede hande hay e goɗɗo no arara ɓe hooli iman makko ɓe hooli faamu makko ɓe hooli jikku makko ɓe nakko noon on o wala wonunde nira sa tam ko wonunde wi ɓe maaki noon si a waɗali ɗum ko fitna e dow mum eyi wonam ko fitna wonande sonnajo wonande ɓeygure nde wonande on fof wonande en fof Eyi. wonande faalaɗo jombudon e faalaɗon fof eyi nam idan haray wota ɓe nangir ɓiɓɓe ɓe marchandise joomi men luɓuɓe mo hay goto yata inna yeeyelan o jiyo ko okkire lammo filillah e to haari filillah on ta yaltu nder ton e to ha nden ñande siɗa okkidirte mo filillah on ta yaltu nder ton fo yo wonu ka nder ɓernde ma e ko feeñi kon lillah ko heɓuɗa e mum wo ko lillah allahu inni wattaqullaha alladi tasaaluna bihi wal arham eyi wonam joni noon si tawi ɗum ɗo woodi arayande kadi ko no geddi idan aray yo jamaji ɗin wattan fondo e ɗum ɗon moƴƴa eyi wonam aranira ɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki hadis abi hurairata radiallahu anhu ɓe maaki ka rerɗingol sukaɓe fiyoɓe jombu e ka rerɗingol rewɓe ɓen fiyoɓe jaɓu jombede ɓe maaki thalathatun haqqun ala llahi awnuhum allah himɓe tato allah subhanahu wa taala ƴetti responsable maɓɓe wallitugol ɓe no jeeya ɓen almujahidu fi sabilillah wonɗo e laawol allah walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama almuhsinin eyi nam kala ko wonɗa fi allah ko allahu tabaraka wa taala sembinte mum ko Wallahi. kanko wallete ɗum a jombay o jombete simini a jombay o seetini a joni isan a jombay kanko o jombete o jombete joni noon ɗum ɗo si woniri fi lillah e nder oɗo hadis ɗa janta nder ga waɗowo jihadi fi sabilillah kañum e on mo tawata himo ñalɓi hara mo anneyi jonnitugol jomin tabaraka wa taala fodimo wallugol mo kañum kadi e wannakihu lladi yuridul ifafa ifaf on tawata o naati e desal ko faala ko wiɗen nane kon ko ifa ko nefindagol fi taw waɗu ko harmi e sonnajo janano fi taw waɗu ko harmi e gorko janano ko ɗum tun jombinma marɗa a ala jommi wi mi wallete eyi nam ene si jomin tabaraka wa taala wi ni inni wallay goɗɗo ko hombo heƴata hakkude ɗon la ahad idan haray ɗum ɗon ino jeeya ton nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadis goo arba'u man asabahunna faqad utiya khayra dunia wal akhira piiji nayyi kala faalaɗo aduna e lahara si o hendike ɗi haray o heeɓiɗi aranum kon qalban shakiran nema yetta allahu subhanahu wa taala yettugol allah o e nema noon na yettugol mo nden ñande de ɗen andi ɓuysino jombude nden ñande a faytay ɓe eyi nam ay ƴay yaasi fen ɗo sonnajo ƴettuɗo coñci l'islam nden ñande simo jombede o pentira yeeso ngon o tokka guite ɗen o tokka sukunu ndun e peɗali ɗin kadi e peɗali ɗin eyi nam iyasan billah nelaɗon alayhi salatu wasalam haɗa ɗum eyi nam ɓe haɗi balhiɓe kamɓe e mum ka la ana llahu lwasimata wal mustaws walmustawsima ka nokku goo na laana llahu lwasilata wal mustawsila tayib joni noon allah subahana taala mo yaltini barki e mum huɗimo bal inni oɗo tawetake ɗo konto joni noon nden ñande kanko himo waɗi pré yeeyugol kala ko o mari ma landagol gorko on kala ko o wawata wadde sina ɗum ɗum wadda ɓe fi yo ɓeydoye ngari ki tawata o alanoki ko gorko on ɗaɓɓitamo dare ɗum eyi wallah ko yiyatamo ka makko ko tiggare andirɗamo ka nde ñande o inna non ɓay mi fottete ɓay mi filmete comment sa woli ɓe nano onon ɗum sattike adina mon no metti fi e pourtant ara ko joomi men wooli no wurirten no jombirten no wondirten idan qalban shakiran yettugol allah subahana taala ka nema naya bonno qalban shakiran wa lisanan dhakiran si allah hokkima kadi
ɗengal jantotongal inde joomumen tabaraka wa taala ko wirni e ko feeñi hara ɗa yetta mo ɗa mawninamo ɗa wajjinɗinna mo ɗa isino tubaruto ka makka ɗo juulaynilaɗon sallllahu alayhi wa sallam ko wana noon kadi wa badanan alal bala'i sabira neɗɗanke on ka tuma musiba heɓuma o hara ɗa muññori allah ita ndaari ko ɓe waɗinmi mi anda ko ɗum ɗo iwri gila mi yano denna bo mi arti misali gila mi yano nde si julɗo watti innugo gila yehi nokkel kaale arti sella التثاؤم kon ɗum الله إني قل إن طائر قل هن طائركم معكم هن ده أيوه ko sotu yasin ɗon andi ɓe innuno inna tatayyarna bikum allah wono innunoɓe qalu ta'irukum ma'akum aywa nam idan ɗum ɗon hino jeeya e muɗum neɗɗanke on tuma ɓandu ma ndu heɓi jarrabu e nawnare musiba sattende hara ɗa muññi khairan ko wana noon kadi ɓe maaki e hadis ɓe e sonnajo mo tawata o janfotako moodi makko e hoore makko miijiti ya heɓu sonnajo mo tawata ɗa hooli o hiwrota ko gorko janano ɗa hooli o weddotata e gorko janano an si a yalti ɓernde ma deƴata nam deƴay wo heɓa kadi sonnajo mo tawata o janfotako ma e hoore makko o wolanta gorko ɗi o wolantama ɗi o waɗanta gorko ɗi o waɗantama ɗi o wujjata kum ma kum o hiwante kum haray ɗiɗo nayyi hiɗi jeeya e malore aduna e lahara ko wana noon Omar bin Khattabi radiyallahu anhu ɓe fillike anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mata'un wa khairu mata'i al-mar'atu as-salihah ko weeli aduna kon fop ko he wondugol e sonnajo moƴƴo kam mum ɓuuri kala noon ko goɗɗo kadi mari mankiri ɗum fayda ɗum ɗon bonnitante kala ko marɗa wallah yo Allah subhanahu wa ta'ala dande amin rayla gatta waɗo gayre toɓɓerne ko kafande wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam aywa nam nam allo 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 nam on hiwrama de a hiiritama aywa nam on de korɗon e ko honto wonɗon men e no golle ɗo alhamdulillah hayson heɗaki ton ni hikkori tawen marmos aywa nam o marno ko falno landitade ka hiɗon si wona emen hayson heɗitaki écran o sina ɗum haala kan wawata feppude aywa nam idan noon kala wonɗo e noddude haray musidɓe julɓe no wawi noddude on numéro affiche ji ɗon kono kañum kadi noon on tagui rento noddugol heeɗo écran o ko waɗi haala kan feppodirta a ɗoytay télé mo wonɗa e daaride o ɓawa ɗon kañum kadi heɗitoɗa ko téléphone ɗon yewtere ne wawi jokkodirde idan noon musidɓe julɓe hay joni hiɗen huccitude e Cheikh Mouhammad Bari ɓawo nandantedema Cheikh haadi weƴƴitani e nde ɗo weƴƴitande woni jabagol landal aranal ngal ko fi honɗum rewɓe ɓen alaka e jombede fen ɗo worɓe ɓen ala e jombude ko fi honɗum ɓawa ɗum noon haaray ko enen woni ko heɗodi yewtereji ɗin kono ko adi yen arto e ɗon tawo en jonne Cheikh Mouhammad onon kadi ko honɗum e lekki hayn ɗon aywa nam ko ɓeytanton hen ɗon alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمين haray e weltanike Cheikh Ahmad Haadi e yewtere nde ɓe waɗɗon ko wiyete ko ɓe ñomiti ellaji addayɗi haɗi sukaɓe rewɓe ɓen e worɓe ɓen fof jaɓɓe resude walla ɓe jaɓa resede si en inni noon jaɓugol resugol ɗen andi ko ɗon ka duhi ɓen hare jaɓɓugol resede ngen ɗen andi ɗon ka sonnaɓe haray ɗon kadi jama ko e gellor noon sabu hande hiɗen e yaasi hulɓiniɗo hiɗen renti e leyɗele goo ko jama on woni e katale fi yo heɓoton kon wonde honɗum yo alajji kaari yo tiggo alajji kaari non no ɓoylani e moƴƴa aywa nam ɓen yide kadi haray kadi hajja kaari kadi yo tiggo hajja kaari
walla waɗi wona ɗum woɓɓe kamɓe e mummunte haray alhamdulillahi ala ni'matil islam enen wiyeten en weltanto Allah subhanahu wa ta'ala tawɗo o tawni en e diina islam diina ka andantana kala jokkuɗo ka haray faqadu ihtada haray o feewi haray cheikh ɓe ɓen ɓe maaki ɗo makuuɗi kelɗuɗi sabu haɗi hon ɗum worɓe ɓen haɗi jomba joni en attore ɓen ɗon taw worɓe ɓen hino jeeya e ellaji buy cheikh mad haadi ko maaki e mum en yiltota e nden toɓɓere ɗon kadi woni adamul iffa andi noon sen wi nefinagol ko hun ɗum addata ɗin piiji ɗon ha memmina banu adama on e ko hun ɗum haɗatamo ha ko hun ɗum memmintamo a tuuyo ngon si yewtere nde yo nano hiɗen andi goɗɗo ne inni yuɓɓowo arabujo goto on fa nazarun ko darde nden daw ɓenni hon ɗum kadi fa betti samun o moosa ko hon ɗum ɗon joni alaqaji ɗin fof ko ɗon ɗi ko ɗen ani ɓen ko ɗumenta an nazaru summun qatil darde nden yani ko poso waɗo haray jama on hino rentina ɗum ɗo ka gaddul basar taho ara nun ɗum taw fi yeɓe wawde hiwde hoore maɓɓe ɗon si on tigi andi ɗum ɗon waway yahude e hoore ɗum ɗon o hoolike hoore makko haray falillahi alhamdu yo wakkila te jama on kadi no duwa andude wonde dewgal yajiri alayhi al ahkamul khamsa hiɗen andi ñawoje ɗen ka l'islam ko ɗe joyi no andirɗen no hiɗen mari hunde waɗɗinde ɗum ɗon ko wajib ko honde say wonta wajib ko tuma neɗɗo on tawi o andi joni o andi himo wawi jogagol sonnajo on o waway desal ngal e kadi himo andi o hutitike hoore makko haray ɗum waɗɗike mo yo ƴettu sonnajo en daɗɗay taw woni fiye en aru adden maniaji ɗin taw ɗimmun ɗum hino wona mustahab walla indem ɓay haray ko haram o wonta muqabil makko addem haram o ko honde sa wonta harame makko so andi kadi o ala feere mum ɗum ɗon kadi accé yani wajibo haray mo andi ɗon kadi har may hoore makko so andi o wawata jogade mo o addi o o tampinaymo o lettaymo o wata nafaka pellet hino laaɓanimo so o naati e ndu muradu ɗo no gasa ko bakka to ɓurtan nokkude e muɗum ɓay haray neɗɗo on kadi il faut o wondire no moƴƴiri hino wona mustahab kadi e hon ɗum liman qadira alayhi e kala hattanɗo e hoore ɗum ɗon kadi walam yahsa ala nafsihi hara o hula e hoore makko o hula e yanugo no mo wawi maîtrise de hoore makko kono noon o yaasi hande men ɗo ko ɓe wiyata kon ñamowo lanɗan ɗo eɗi ñameteji ɗi rentuɗen minayɗi shahawatji tun aray yaasi hande on ɗon hulɓini en toroto subhanahu wa ta'ala yo okkire en ko wawen jogitorde sonnaɓen e hoore diina islam no yamirere noon no wona kadi mubah joni ɓay hare en ñoggay to woni ten ƴetto tan on fof hino wona kadi makruh innon fof hare ɗe gandi ko ɗiɗi woni al ahkamul sharia al khamsa ɗin ɗon haray noon aran ɗum kadi ko jama on ɓuuri taskade kon jamaji ɗin ala jaɓude resude no wirɗen noon wona ka leyɗe enen fulɓe ɓen wona enen leñol polongol wona leñol liƴƴi ɗin fof sa daari ɗum ɗo ko tem mondial ni fayda surtout enen julɓe ɓen ɓay haray ko enen ko ɓen ɗon ɓuuri en mapinde hayso hetti ɓen kano mapinde kono haray ko ɓe ɗo ɓuuri en mapinde hunde kala ko yiɗa ko hikko joni en andi go'o taw en ala e yarude nala sallallahu alayhi wa sallam yamiriri yo sonnajo suɓorano e honno kadi mo ari tori kema ko hun ɗum suɓotoɗa e makko mahin ka bange sonnajo nala sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki e hadis tunkahul mar'atu li arba sonnajo hino tiggire sabu piiji nayi ɓe acci ɓe maaki hon ɗum dambe makko ɗen ɓeygure famille ƴiyal ngal o jiyangal woɓɓe ko sabu ɗum waɗata jomba ye ɓeɗo ko famille tedduɓe ni sa jombani ɓeɗo
qadara ngono a ɓeydoto jaahu woɓɓe kadi no jombira sonnajo fi hon ɗum li maaliha sabu jawdi makko ndin en andi debbo no heɓa jawdi yumma men Khadija en hino marno jawdi woɓɓe no rona jawdi woɓɓe no waɗa commerce ha heɓa jawdi hiɗe renti hande yaasi fewndi ɗo kala taskotoɗo ka réseaux sociaux ji e wonde surtout e bange leyɗe arabu ayeyi woɓɓe no waɗa toon ɓe inna ɗon faala kaarijo jomban wayɗo ni ɗe andi ɓen haɗa ko marɓe goɗɗum e hon ɗum kadi nela sallallahu alaihi wasallam ɓeni tunkahul mar'ata kadi ka toɓɓere tataɓere li jamaliha sabu ngari makko kin hayno si ɓe ngura makko nden ala hay fus ɗum ɗon hino attira yimɓe e makko ɓe inni kadi e hon ɗum kadi li diniha jambo kadi hino tiggire sabu dina makko kan nela sallallahu alaihi wasallam ko hon ɗum ɓe maaki fadfar suɓo siko hunde poɗɗotirtende e nder ɗi piiji ɗo nayi sa innama a ƴettu gotum kun ɗiya ɗin fof ɗaneɗaɗi ko hon ɗum suɓotoɗa ɓe innaɗo ma kan ma no weeɓi fasfar bi wati din taribat yadak suɓo jooma dina on no gasa enen fof en nani qissa baben Abu Hanifa ko honno ɓe resiri yumma maɓɓe sabu honɗum ka ngesa ɓeya ɓe arno fruit maɓɓe on no yaltite ha ka ngesa toon no yani ɓe hocci ɓe nafori ɓe yehi ɓe miijitoyi ɓe taski ɓenni mi anda ko honɗum nanginmi mi ari mi ƴetti nder tamarore ɗo woɓɓe no wiiri noon mi ñaamite wona min jeeyi ɓay non ɓe ruttike ko honɗum baaba ji o wi ɓay ɓe yii wonno oɗo tamarore wotere mo wolode ñamude o yaha kanko tum hara fustawali mo e muɗum o iwi ko iwata o arti landago jooma ngesa man fi o yoɓu tamarore nde ɗen andi kadi ɗen andi hara mawɓen kadi nde ɓe ɗaɓɓana ɓiɓɓe maɓɓe ɓen kadi moodi hara yitta ɓe yeggitu wasiye nelaɗo on iza atakum man tardawna khuluqahu wa dinahu fazawwijuhu ndaare baba o suddiɗo ɗo ndaare on no ko ndaari ko kulol Allah o ɗo ngol sabu mo wawno ñamude tamaronde hay goto anda o yehi e miijitoy ko o andi ɗum ɗo wona kanko jeyi o artigo yoɓugol o ya tawi o ɗo so o laawi kelan mi innali dey son ɓiɗɗo on heɓata modibo kelɗuɗo kono o ɗo tama uno sembi ɓay goɗɗo kadi tanka o huwondirani haray no metti fiiɗi o ari o rutti tamarore nden ɓe innimo ɗum wata wonde non ko il faut tum mi okke ɗo sonnajo ɓiɗɗo an kono noon mo ellini dey sa innama ɗum a okkede sonnajo a weltoto so ɓe ñino ellano e makko haray on tigi yeeso mo fuɗɗode ñuɗade no gasa inna hara no gasa mo heeli o dikka e ɗe balɗe ɗo ko hon ɗum mbaba sonnajo o wi o momi mari ɗo go'o ko bunɗo Allahu akbar ɗimmum ɗum hiya muqa'ada ko o boofojo tammum ɗum ko honɗum o nanata hiya samma ko o faaɗuɗo o nanata ceerno ɓen tawi inno il faut ɓe miijito ɓe anda ɗum ɗo ko honno taw ay ɗen andi dewgal kono ɓe tawi ɓe wakkilaki naɓogol hakkilon ko lahara fi accugo ko ɓe inna ɗo ko ala kulli hal ko entre parenthèse tum fi sukaɓe rewɓe yo faamu haray neɗɗo on si en étike en rewi ko nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wiye rewruɗon haray dewle ɗen fop ko none goto haray ko aadaji ɗin tun sertata haray ɗimmon ɗum kadi eko wonata probléme ha joni sukaɓe woto ɓe jaɓa jombude si teŋe ɗen sattinama hiɗen andi noon hino wiya kadi aysaru kunna
mahran abraku kunna ziwajan yani ɓe wi kala mo tenge mum tawi hino ɓuri newade ko on dewgal mum ɓurta barkinde hiɗen andi ɗum noon kadi haray jama on yo watta ngila e mum wiyaka noon kadi mo heeɓi fello kanƴo o waɗi wattake tawi wadduɗo ko sonnaji on koye ko Seydina Oumar wadduno kon fewndo ɓe arno ha ɓe fixi ɓe wi joni tenga ɗen ko ni sonnaji on o gandi ko yalti ko makono ɗon ko wa ataytum ihdahunna qintaran ɓe gandi ɗon kadi en happata ɗum ɗon kono haray en toroto tun haray ta ɗum sattine haray ɗum ɗon kam noon ko haqqe sonnajo reseteɗo on kadi kanko jeeyi ɗum ɗon kadi hara en halorali kadi ɗum ɗon kanko jeeyi kala noon etiɗo foodi sonnajo mum on so tawi ɗen andi tenge hino ñawle kala noon etiɗo ha ñawli yo hulu Allah o jontamo de ɗum siko gawol ngol fodimo ɗum siko nagge hara jama o yo watta ngila e ɗum ɗon kadi ara ɓe waɗa altum ɓe dara fi ɓe wowtodiri o inna joni ko jawdi men en fof o waye ɗum noon kanko jeeyi la chaque haray a jontemo ɗum ɗon e ko wi ɗon kadi hino adda probléme ji ɓuuri haray jama on kadi no wiyete noon enen subhanahu wa taala newnani en resi hiɗen wonde e ɓeygol men si woni enen hakkude men enen e sonnaɓe babajo on woni oñotoɗo ma nenejo on woni kadi mo ɗoftotako ɓiɓɓe ɓen hino yiide ɗin piiji ko honɗum ɓe wiyata kamɓe kadi en andi paykun ko wiyete ko wona ko yewta kon kun famata fono kanko kon suti ko wiyata kon kanko ɗum kon andi awa haray wondigal ngal hakkude men hay si piijugo ñakkata e dewle ɗen haray etto ɗen handinen ɗum hakkude men hakkude residirɓe ɓen taf sukaɓen walla fayɓen andu ɗum mo finima ndi ka tawi mawɗo mum piye yumma mum walla yumma mum kadi uyite dépense mawɓe la chaque haray ɗa tindinde mo a wiyali yo waɗu mais ɗa holludemo lawol ngo si o tawdima e peewal tun ko hasi kon ko ɗum o jokkata en gandi payku nam allo nam Assalamu alaikum. wa aleykum salam wa rahmatullah homɓe Sabu mo jaram. awon yewtama de ɗon e jaam Ina jam. eyyi alhamdulillah hayso heelaki écran mo Alhamdulillah hara ko mashallah ko weltama ɓelen temmo ata ko ɗon hara no waɗi important moƴƴa. awa se on yewde maɓɓe hara ɓenne kadi ceernoɓe ɗon wonde pakko monɗo miɗen yiireɓe moƴƴa. awa yewteɓe ɗon min yeriti kam Allah subhanahu wa taala jaɓo hewrama hara inde meeɗa moƴƴade ɓe ɓiɓɓe siwude affaire joni ene lande inde ɓen maɓɓe e numéro maɓɓe tawi no wawi wonde eywa nam e humpiteɓe inde wonde meeɗa nande moƴƴa humpiteɓe inde mum sama hadi min ko bari min inchallah allo takallam allo nam numéro mo wahara mi hatoji hombo emen taw ceernoɓe ɓe wonde makude ɗon awa haray la wiyama hono bari eyyi halne ɓe numéro téléphone o 77 ɗon guelade awa en laala inchallah haray ɓe yalti joni inchallah min accira e ceerno ɓen ɗon numéro ji ɗin inchallah nden ɓe jonna e joni hatta haalom mo joni haray numéro on ko 77 405 40 99 répété mo lawol ɗimmol 77 405 40 99 aywa nam haray noon si tawi feƴƴima a wawali heɓdemo yaw ko page amen YouTube ɓawɗon sa windi Jama TV a heɗitike émission o
hendoytomo ɗon maɗum yaha ko Facebook ɗon kañum kadi sa windi a yeeyoy ɗon page amen on ɓawa ɗon kañum kadi a heɓoye ɗon yewtereji ɗin heɗotoɗa ko feƴƴi kon ɓawa ɗon kañum kadi ƴettora ɗon numéro ceernoɓe ɓen aywanam Cheikh Magne. haray hari ɗe wiidanganen fi wona enen paramɓe ɓen ye en moyto muskilaji waɗaɗi hakkude men probléme ji yanaɗi hakkude men ɗin yen eto hattinen ɗi hakkude meɗen ñawden ɗi hakkude meɗen haray ɗum noon kay hino jeeya e moƴƴa sukaɓeɓen si woni ɓe janɗi haray ɗum noon kay no jeeya moƴƴa ko pourɗaɓe puusugol e no natugol e dewle ɗen saabu hiɗen andi wono jamanu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sukaɓe jombayno law ndaare ibnu omar radiallahu anhuma o arno kanko e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɗen andi kanko o tawanoka badre sim faytale e Uhud fi hon ɗum li sigari sinnihi saabu wondemo hon ɗum duuɓi makko ino fanɗi ko ɗum haɗi o tawe on guerɗo kono en daari e qissa wonde baba makko seydina Umar wi'i yo accitu sonnajo mo o resuno joni sen daari gila ghazwatu Uhud ɗum noon ko sana salisa waɗi e feƴƴingol nelaɗo sanal hadiya ashara wi sanal ashira bada fatahu makka iɗen andi ɗum noon ko noon feƴƴiri sen daari on entretemps ɗon sen daari haɗi o yaha guere ɗon ko fi fanɗugol mo duuɓi ɗi ko ɗum haɗi o yaha guere badre on e Uhud on simmi fayale joni noon o jombi hakkude nder ɗon ɗe gandi haray la shakka haray sa peesi duuɓi makko ɗin a ƴetta no gasa 15 ha 17 hay enen kadi sen andi enen surtout enen gol leñol fulɓe iɗen andi no ɗen andira jombugol law hari haray ko joni ɗo woɗɗen e nettinde piiji ɗin no gasa noon hara kadi ko aduna on waɗi ouvert kon kadi en watti yiide e piiji ko saabu gundanji ɗin kadi hino serta e noone on tigi kadi e bi'a mo woni on tigi woni wurde e mum ɗum ɗon kadi fof hino wawi battinde e on tigi woɓɓe kadi haray ko ɗum hulata ɓenna fen ɗo ko golle mum ala yawde so on tigi noon jonnama ɗo kadi goɗɗo goo mo ñamminta on tigi hay hoore mum gaynona watti yinnude joni ñaamay ñammine salaire ko yona goɗɗum subhanallah sa daariri noon kadi a heɓata beelol ngol haray ɗen andi subhanahu wa ta'ala hima wiyen ka suratu nur sim fa yaale wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli ɗen andi subhanahu wa ta'ala ko wiyen ayon ɗon kon yen eto desinen sukaɓe wonɓe men ɓen rewɓe e worɓe si tawi woni ko ɓe mara subhanahu wa ta'ala on alɗinaɓe nanen cheikh on ɓe addani en haqqun alallahi an yansurahu ɓen noon en naaɗi nanen cheikh on ko ɓe maki ɗum ɗon ko Allah hino ƴetti ɗum garanti wonde o wallay on noon hombo ni wonuɗo e tiggude fi renugol e hiwugol hoore mum taw yanu e ko boni kon haray kadi hino jeeya e kadi ko taskita kadi wonde kadi sukaɓe ala e jaɓude wonde e ƴettude sonnaɓe haray kadi angal jangugol baraji ko heɓoto e ɗum ko sabu sonnajo ma on tigi ko wiyete kon a dakkiminnotomo en andi hay sen daari tarifu nikah ko inna ko hunɗum ko aqdun yahillu min kulli min azawjaini al istimta'u bil akhar ko finde nde andantana nde dagi nayi wonde gorko on e sonnajo mo kala yo dakkimitorno e oya joni noon daari hiɗa dakkimitannade hiɗa yoɓede baraji kadi no cheikh on makirnade noon e heeɗiɓe qissa on ɓayɓe nelaɗo sallallah sallam maki ɗum ɓini nelaɗo ko honno ɗum wawata gasirde goɗɗo no ara e belandiru wonko mum ko hunta haaju mum on o yoɓe ɗum ɓe wi ko noon woniri ene hara o yoni o waɗi ɗum eko harmi o heɓata no bakkatu ɓe wi ɓen bala sahaba ɓe wi bala kay o heɓa bakkatu ɓenna kazalika so waɗi ɗum koko Allah yamiri ɗon haray ɗon kadi himo e dewal hara jamaji ɗin yeggitali inchallah wakkilagol waɗa kadi du'a kadi sabu kadi hiɗa heɓa fof timmanama hara a heɓali hawranɗoma haray noon subhanahu nala sallallahu alaihi wasallam haray ɓe wodima ɓe yamiri en
haray si ari ha fewndani kamo on étape ɗon haray on wasiyoto makko nelaɗo wasiyino kon tum haray ko fasfa bisati din inchallah haray en jonnita cheikh ahmad hadi ko aywa naam haray musidɓe e weltanike woni cheikh mouhammad hadi e cheikh mouhammad ɗo kañum kadi yallahu tabaraka wa taala sembinirɓe e bawgal makko ngal amma wallahi laqad attaru jilsatana attalallahu qulubahuma haray ɓe jalbinani en ɗo ko yallah o jalbin ɓerɗe maɓɓe ɗen aywa naam ko yewta ɗo kon fayda ɗen eɓɓuno toɓɓe ɓurɗum ɗo musidɓe kono fayda ko heddirɗen ɗo ko 6 minutes nam ɓayi noon kañum kadi no woodi aroɓe joni ɓawde gaynuɗen oɗo émission ko ɗum waɗi idan noon kadi en ɓeytay tun ɗon seeɗa woni kono enen wona yanñugol joni nde ɗo toɓɓere mi weɓitunode hakkude worɓe e rewɓe min ni haare vendredi arowo hunde kala ko ɗum ɗo woni tem on ene onon ko honnon haynuɗon ko sabimbinta e dewgal ngal gorko on jombata walla jombetake joni kamɓe koyoɓe addu mi jooɗo mi winda e nder muɗum woɓɓe goo hakkude sonnaɓe rewɓe sonnaɓe ɓen daara intérêt maɓɓe on wo walla worɓe ɓe daara intérêt mum wo walla min mi jooɗo mi daara intérêt mi winda joni no hina e muɗum ɓe innuno woni atiɗo haalde on o wi wo si ari ha debbo on sutti fijundaru e o sutti liibugol tawa o wowinaka jogitede wo o yiɗata natude dewgal saabu o sutti sama kala wo ko won noon kadi gorko on si sutti fijundaru o wowa jogitade ñammina ko ɓeɗo makko on joni ñamay ñamminay holtinay holay joni o ndaro tawa ɓay o sutti fijundaru noon ko ɗum ɓuranimo ɗum ɗon no puusam angal jombugol oya kadi inni nano yewti ɗum woni ko worɓe ɓen ko rewɓe landoto kon heewi ɗum ɗon kayen kadi no sabimbina ha rewɓe ronke jombede oya kadi inni hino sabimbina kadi ko hatta worɓe ɓen jomba maɗum rewɓe ɓen ɓe inna jombelan ko tawde joni gorko on ko adi o jombude yewtereji ko yewtatama kon e so on yiidoyi wona ɗum yiratamo joni si a yiiri oɗo iPhone a yiirimo e paɗe a yiirimo e compule tawi ɗum ɗo fof ko jatigi luɓal yewde ɗo e jiwol faala andi oɗo so ari ha andoyi oɗo moodi ko luɓinoɗo so yeehi sa wolani ɗum weddiɓe maɓɓe ɓen ɗon fof huulay natude e gorko ka idan no adda saabu oɗo yewtiday e debbo on yewtereji tawa so ari na ɗum o yiyata goɗɗo go kañum kadi yewti o inni wo kadi no jeeya e ko sabimbinta rewɓe ɓen alake jombede woni ko usat e haadi yoɓɗo kon parent on ko ɓe landoto kon e ɓiɗɗo on e peera wo haray no heewi soñdia hine e muɗum ɓe landoto tawo immere ñiiri ko sagginte ko galle ɓawo ɗon debbo on lando ko hiirite kon ɓawo ɗon kañ kadi jombama ha gaynama kañum kadi ɓe jogito ɓeygu ma ɓenna sammi sina ɗum jomba yata wona noon yimugol wonɗen ɓe innayi ko ma sammi yaltine sina ɗum jombajo on o yaltintake joni hara en jawinali sina ɗum woɓɓe no ɗo kalsubab hara no musidɓe julɓe on ɗon inni wondanede makko ɗum woni saabu awa siɓe alaka e resede on yi ko noon kañum kadi sonnajo goo ɓe yewti yewtireji hewni ha mais kono fenɗo mi holaki mi wawoyde istihdar ɗi fof fenɗo ɓay tan on raɓɓi ɗi fof noon lammani ɗi nomi anditira ɗi kono ala kuli haalin kamɓe kañum kadi min halduno hayno fenɗo ɓe jooɗi ɓe dar émission o haare ɓe weltanama koɓe jooɗi ɗon woni ceerno Mouhammad Saleh e hajja Fatima ko wonnoon kañum kadi hajja Fatima kañum kadi koɓe ɗiɗo oye kañum kadi no inne Adama Hawa ko ɓeɗo fof wonno ko mottodiri no adda ɗiɗo ideji goto kala ino haɓɓiti ko gorko on piyata oya kañ kadi no haɓɓiti ko debbo on kono ala kullim Cheikh Hadi e fayda waktu men on koko raɓɓiɗi mi anda si tawi ɗon wawi en e harana yon yanñangenɗe ha hara ko wolugol tum lubbul hunde nden e nder 2 minutes ha 3 minutes dal daren no on mbiɗen jonde nde inchallah jalla wala tawde en jemmiɗi seeɗa hande haray alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
aray ɗo joni komi fermirta yewtere nden fi ka probléme ji ɗin ɗuuɗi kon e angal dese ɗen fof ka raɓɓinɗingol si tawi woni kaka dese ɗen wona e haɓede kon wiɗen ala gorko seerowo ɓeygu mum wiya mi accitima harɗa welti mi weltanike ma hotu mi jonnitima ala haray wota jama o jokku ɓerde ɗen e seytane ɗin mum ɗum yo jama on andu wondema annal muamala baynal mutazawijayni ibadatun la aada ko dewal wona aada on tigi nangu na ya inno gorko on ko simi waɗanima waɗanami si a waɗata mi waɗata an andu si a waɗi ko baraji marɗa so waɗali kanko haɗi hoore makko baraji isan ta o ronku heɓude baraji o haɗe ɗi an faamu an ko dewal wonɗa an ko ɗaɓɓal janna wonɗa sonnajo on faama koko ɗaɓɓal janna woni nelaɗo salah sallam make si sonnajo ɗoftike moodi mum o ma yara moodi makko no weltanimo o naata yal janna si o juuli jowi o hoori suumaye o feƴƴini moodi makko no weltanimo o ala werde si wona aljanna isan al amru ibada la aada si tawi tun anniye on laaɓi yo jaman fof andu ɓe jombali ɓe yo andu desal ko dewal jommidirɓe ɓen yo andu desal ko dewal wona aada toroɗen Allah subhanahu wa taala waɗa barke dewle ɗen o ittamen muskilaji wonɗi hakkudeji residirɓe ɓen saabu gotu nonno ton e komi taski kon a heƴay kupuli ɓe wona e muskila ñande o ñande probléme tum hara no woodi hara gorko e debbo no jokkodira ɗa ko woldiro welɗi tum yaadugol tum ko fi on nun ɗum si en landodiri ɗum ko fi on ɗum e komi taski mi yi kon ko wonde maɗa seytane no won ko mone fiyo bonu ka dewgal seytane ko mone fiyo bonu nela salam ɓe maaki ala ko seytane ɓurata weltorgol cergal iblis weeti ñande o sakita e ɓeygure makko nden o inna ɓe yahe mo kala yaro o yaha inna kekide so wari ko raɓɓinningo inna kon ɗum waɗɗa inna mi waɗi goɗɗo ha cukki goɗɗo laɓe inna waɗali dirɗon nduya seytane inna mi waɗi ande a goɗɗo bentike ɓeygu mum ɓe sertuno o way dirɗon mo kala fillito ko waɗi o dirna ɓe fo wawa inna min mi wakkilike ha residirɓe ɗiɗo jibindinni ma residirɓe mi yettike ha ɓe haaɓi few ɓe serti inna wala ko an seytane sago makko koyo bone nayo moƴƴe jon noon ɓeeɗa ɗiɗo ɓay ɓe fija seytane sembinayi ɓe woni ɓe yiidi wo ko ɓe pari ɓe yiidi wo ko fiji ndaaru jon noon oɗa fina tawamo fini a ƴeymo ko ɗani fini a ƴeymo ko nawne a ƴeymo ko welti a ƴeymo ko muni isan noon ko muñal ko dewal kono ɗaɓay ko tuma pari ɗon wofot ton ko welɗo tum wallahu alam aywa nam idan e jarniɓe bo si ɗen yiɗuno ha yewtere nde juutu kono musidɓe gonga olo fuɓɓe waktu mbi moñu dap yani ko waktu on woni ko hewti hen idan che onon kadi kalimatul raɓɓi ɗuɗi ko on mbiren jonde nden eyyi hay mi yiltitoɗo ɗum ko raɓɓingol wono nanen ka yewtere mi wadda ɗo hunde wotere kadi ka fii ka haaɗi sukaɓe wawa resude wonde kono haɗa ɓe goɗɗum ɗum ka al ikhtiyar ka suɓagol hiɗen andi ɗum ɗon kadi ko toɓɓere mawde sabu noon ko waɗata ha gorko fayda o so wawata muñanade komo hiɗa mais la chaque neɗɗo siɗa hiɗimo a muñoremo sabu piiji buyi sabu ɗa hiƴimo haysi enɗan no hakkude mais so woni a hiɗamo kara han wata supporturde ɗen andi yimɓe wonduɓe mo kala faljeya e goɗɗo ɗum ɗon ko bange sonnajo o wo ko bange duhiɗo o wo haray ɗon kadi ka ikhtiyar ka suɓagol ɗon sonnajo mo on tigui wela o haray ɗon kadi hayso ko debbo hayso sonna debbo kadi wona ta o forcé dewgal forsugol kadi roɓɓen ka dewle okkeɓe ɓe hiɗa ɗum ɗon kadi hiɗen andi la shakka yahata hiɗen andi yumma men Zeynab honto ɓe attorno kamɓe e Zeyd ko fi hon ɗum ɗum fof ko arani en ka suudu nelaɗo ko fiye en tasko anden ɗum ɗon ko hunde yani jibilli ɗum ɗon ko hunde ko taggida ɗum muulida ɗum e banu adam haɗa yi neɗɗo kala yo etto nda resede ɓe jooɗike e dewgal na fi haɗa ɓe hiɗa dewgal kono gila ko tawno ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ƴetti ɓe iwi ɗon
ko ɗon ɓe woni ha woni ummul mu'minin radiyallahu anha. haray kadi ko fermirten jonde nden haray no make ɗon non en adduno ha toɓɓe tati aran ɗum e wino haɗi sukaɓeɓen yawa jombugo walla sonnaɓe yawa desede ɗimmun ɗum ko honɗum wonno fondation fi kono ko tan on permetta yen développe toɓɓe ɗen fof kono haray tun lan wono o ko conseil nasiha mo waɗanten fi sonnaɓe resuɓe ɓe walla worɓe subhanallah worɓe resuɓe ɓen e sonnaɓe resaɓe woni wonɓe couple ɓen ka raɓɓinɗingol haray mo kala e accu darugol kawtal mum ko honɗum mari. Allahu akbar, machallah. ɓe fotata moyen ɓeɗo ko diiliɓe waɗigante dépense an moodi ma makiti makko on fof timma 5000 sa wi kamɓe joni ɓe 10 000 ɗon ko defata kon ko ɗum defata haray a addana e moodi ma sattede so ronki townude a wattimo yawande ko o heɓata kon haray ɗum no adda muskila jana sabu goɗɗo ya calcul o yalta ko yaasi ara ko yeeyowo e nangue jindinowo ha niɓɓa o adda 2000 heeɓi 3000 heeɓi o jennama ɗin dépense a ala e weltorade ɗin ɗon ɗa yabandimo ɗin ɗon hiɗa darde ko joguiɗo immeuble ji e 4x4 ji joguiti pour ya wawa muññagol géré dewgal mangal mette fi haray kan noon e bange kadi duhi ɗon kan kadi taw ndaɗo fima wallinde dépense sonnaji on kadi ɗon andi so acci mbuɗɗi o tawti mbuɗɗi la sakka na mbuɗɗi o ƴettata o maɗɗo il faut o yaha kadi sonnaji on wakkilo yahay ka makiti ndiyan no saƴude nangue no wuuli waño ngon no wuuli ko hakkude gaz ji risque jano ɗen andi hay tigui en inne suma sumito ko e maafe on tafi o sumi hanki hande o defantama haray kan kadi so naati o ɓiiri lakkere ha o yalti ka waño moodi ta hiɓu ɗon moodi ko aybina ya sallallahu alaihi wasallam iɗen andi ma aba ta'aman qattu in ishtahahu akala wa in karihahu taraka haray ko ɗum ɗo wonɗen wasiyade haray weltano jama wonnoɓe en darde ɓen fof haray en toroto subhanahu wa ta'ala yo barkin o nokku men ɗo ɓanta fi makko o wona ɓantirɗo dina l'islam e cheikhuɓe wonɓe présenteɗe kelome toon ko woni wiɗen noon ko fuɗɗorde ha o feɗɗa frontiére ji ɗin fof ha o wona scène international inchallah haray ko teddugal mon télé on hino wiye Jama TV émission on précisément himo inne gandal e famugol dina gandal e faamu haray en weltanto Cheikh Mouhammad Yero Diallo e Cheikh Mouhammad Hadi ɗo en toto subhanahu wa ta'ala yo Allah barkin ko ɓe jokki kon fof haray ka raɓɓinɗingol subhanaka la ilma lana inchallah. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Idal musidɓe julɓe en weltanike Cheikh Mouhammad Hadi e Cheikh Mouhammad Bari hiɗen jarnaɓe ko ɓe noti noddago Jama TV noddago émission meɗen gandal e faamu. Musidɓe julɓe kala wo ko yiwɗon ɗo labama tawi honno labama yooɗi yeɗɗi tawi ko noon haɗa no iwre Allahu azza wa jalla kala wo ko yiwɗo nga e raɓɓinɗinare immorde e faljugol e bindi faljugol e firo feggagol e ɗengal faljugol no wowlirte haɗa no iwri e amen menen bani adam ko woni bani adama on tagama o timma ko wona noon kañum kadi gandal ngal timma e nokku Allah inni wa ma utitum min al ilmi illa qalilan on okkoraka e gandal si wona seeɗa si tawi Allahu tabaraka wa taala ko ɗum o yiiɗo wela musidɓe julɓe haray en e yontere hande émission moɗon gandal e faamo e nokku moɗon Jama TV leere mo wowde nden. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى